abakazi abana bagira ngo ababesimbireho bina akajogano na munonga hanshonga yo kurondera hamwe akaruru bareke kutujogeza abandi kandi abandi bareke kutujoga niyo reason ya Mitooma kugira ngo twena mu setting free tuze kuronda independently obururu bwitu kubecho mutireho abandi tubakigizere ki tubakigiremo tukigiremwa abantu bake niyo ebaruhejo kugira ngo imwe nka ofiisi ya NRM ngwenu mutwengenderwaho mutugire ngo hati buryo abe naronda karuro muringo gwe zeno kumaraheze kuharmonizinga then we shall joint appear in those areas. Sasize incumbent sibona tubaro na utwe twesimbire na wantebe ya katano twesimbira abantu bashatu aba nominating yo karitunda Alex Okanga incumbent chairman Kargija Benoni Greenford Kapota Muchunguzi tugire kurura twahurira ngo bine independent rally baryo munosi abana bashabangwa enshongeji hatekorwe haho naho ahabwo kubera iyo nekorwa omubuhenda biragiro twantu jangu baba batatu gariciremo itwe tukozese strategies zito zitubire twine gende turunda abantu abo kubana mututeka hagombolora kandi abantu tugatererwa villages ninge byawe tukina masiko uburyo terrorists abantu bija kuzita mu kitindu kandi zikore kandi ibyo bitoro gukora byona aba security tuba briefingere bamanya ibyo kugenda misho na nebye byabaha bari aware gasha kwa Ben Mhozi